Тапқаның егіз болсын, телегейің тегіз болсын. Тағдырыңды ойласаң, таңдағаның 8 болсын. Biz 8. номербіз. Саламатсыздарбы? Biz Кадамжай районунда, Кадамжай шаарында маданият үйүндө урматтуу көрүүчүлөр, бөлүшүңүздөр. Bölüşüңүздөр көпчүлүк болуп. Бүгүнкү күндү жолугушубуз Кудайым буйруса Кадамжай районунан башталды. Bölüşüңүздөр тугандар, bölüşүңүздөр. Assalamu alaikum. Hüküm Kırgızistan. Amansın arva, alva. Bölüşüңүздөр тугандар. Oldular da. Çık. Sizler şans oldu. Ha? Sizler şans. Bölüşüңүздөр. Жаңы башталып атат. Дагы жолу кайталайбыз. Жарыялыкта убакыттын тардыгына байланыштуу, күндүн суугуна байланыштуу сиздерден келип түшүүчү суроолор кагаз жазуу иретинде болсо жакшы болмок. Ал боюнча сиздерге суроо берүү үчүн кагаз баракча ручкалар таркатылмакчы. Ошол калем каттар менен сиздер суроолоруңуздарды даярдап турсаңыздар болот. Урматтуу эл-журт, жараткан Аллах ар бириңиздерди ушул кезек кадамыңыздарга берекени берип, алдыбыздагы кадам жасоону чакырабыз. Азыркы сөздү сиздер менен Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке бермекчи. Assalamu alaikum урматтуу аталар, агалар, апалар. Баарыңыздар бүгүнкү жыйынга кош келиңиздер. Ошо трибунасы жок эле сүйлөйлү. Мондай чыгып эле. Трибунага да чыга турган күндөр алдыда эле. Эми урматтуу аксакалдар, урматтуу достор, агалар. Сондай болса, чү дегенде эле суроо жооптон баштасак. Сиздер азыр телефондон менен баардык жерге барганда сөздөрүңүздү угуп атасыздар. Чоңалайдан бери келе жатабыз, ошонун баарын уктуңуздар. Ошол сөздөргө макул болсоңуздар, аны айтыңыздар. Кээ бир жерлерге макул болбосоңуздар, ал боюнча да пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Убакыт аябай тар. Biz başlarında olup 2 saat, 3 saat yolculuğa mümkünçülük yok. Biz uşul boyda bugün ondan keyin Kızılkıya'dan keyin Gökçe'den keyin Moğokat'ta bitirip anan Jalvak'ta geçirdik. Sonuçta vakitini ayabay önemliydik. Sizlerden kanday sorular gelgen bolsa, şu soruların barına cevap vergen hareket kılalım.
Qanday deysiz? Biz bir-birimizga uşul jiyinni ko'rishga foyda bo'lsa, talabkor qatorida maga, saylovchi qatorida sizlarga. To'g'ri bo'lsa, unda Jaqtirsanizlar uşul ereje, uşul tartib bilan olib o'tib. Kelingizlar, so'rovlar bo'lsa beringizlar. Tüp sorularını verebilirler. Hiç qanday ыңгай soru жоқ. Барлық sorularga жооп берген. Assalamu alaykum, hurmatli Nursulton Bayşet, Qirg'iz egemenligining simvoli. Qirg'iz elining tunguch elboshchisi Abduqodir O'rozbekov jana sizlarga chin dilingizdan eskirib, o'z yashowingizda ulgu tutib, sizga jonliqlik bo'lgan Abdumat Masali uchun Hindiston tangan qat'iy qadamjoy yerga hoş geldiniz. Rahmat. Siz javob beringizga özgürce qadamjoy yerga seçici üçün Qirg'iz elining aqniyetlilik bilan xizmat qiluvning ulgusini ko'rsatgan, biz qiynoqlangan atalarımızın yolunu olan жалғыз досымызсыз дейді. Allah'ın buyurup atalarımızın iman, tazalık, sana mizandılık yolunda gelirge katlı yurtbaşı bolumuz deyip, çın dilden sizlerge razılık bildirip, ayabay. Жылу fikir, usul mektene. Rahmat. Oşunda oy maksatlı olgan sizlerge жаратқан Allah razı olgan bolsun. Mağa uşul oy maksatınızlardı, ümitinizdörді, ақтап, жақсы işlerді жасауға сейет çıkkan bolsun men. Rahmat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah buyurup siz prezident olup şaylanıp barsanız, Kırgızstanda aylık mayana jana pensiya иерархиясын өзгөртсе болобу. Анткени түшүнүксүз, эмне үчүн мес кызматкер, мугалим же ошол эле тазалыктын кызматкерлери болсун, айыл өкмөт, депутат жана министрлерге салыштырмалуу аз айлык маяны алышы керек. Мисалы келгенде 40 жыл мугалим же мес кызматта иштеп 5000 сом пенсия, бир же 5 жыл чоң кызматта иштеп койгон 30-40 миң сом пенсия алышат. Бул чоң адилетсиздик деп ойлойм дейт. Men sizden daha göğürü oylayıp, 30-40 min emez, kadar 90 min geçeyin alacak pensiyanı. İsminizde var mı? Var. Ben akşam hazır 90 min tegereğinde var pensiyanı. Boşuna istaştırdı. Bir yıl işlep koyup boşunda pensiyalı aldı. Biz, buna şulada Kanmaz Umarov'un Alcetke barışından emin için titreşir. Buna ушундай адилетсиздиктер жоюлуп калат. Биз ошол көп нерселерден куруп калабыз деп коркушат. Болбосо эмне айырмасы бар, ким президент болгон? Бирөө чындык үчүн күйөт, бирөө өз кызыл кекирдеги үчүн күйүп атат. Бул адилетсиздикти жойсо болобу деген суроо коюп атасыз. Мындай кылыш керек да, иерархиясын дегенimiz эми баягы ар бир кишиге иштегенине жараша деген сыяктуу. Туура айтасыз. Мугалимдин дагы айлык акысы, мугалимдин дагы эмгеги, дарыгердин дагы эмгеги аябай жогору бааланышы керек. Ошол алган айлыгынын көлөмүнөн пенсия жаралып атпайбы? Биринчи кезекте ошол айлыкты өзгөртүү керек. Экинчиден, ошол пенсия кандай куралат, ошол принциптерди карап чыгышыбыз керек. Buyursa bari karalak. Bırak bağırlığı teң hiç kaçan bolgan emez, bol boyutta. Bunu başında keseli aytıp koyuş gerek. Men emin Kadamjaydağı, je Pülgönde işlep atkan, je Aydarkende işlep atkan medayım menen Kırgız hökümetinin jetekçisi ekoy birдей pensiyaga çıgat desem anda bolboy kalat. Sizler de işenbeysizler. Bırak sayasatçı katarında ушундай жооп берип койсом болмок эле да силерди кубандырып. Bilesizler açık olsa da men alday aldayım. Menden başka birөө gelgende şunday suroo versеңizdер болот дейт. Керек болсо şu Kadamjaydağı medayım Kırgız Respublikasının prezidentinin aylığından da ekesi göğürek alış gerek dese kol çabaslar. Bunu iki kişi aytalar. Biri canın jegen prezident bolam degen kişi aytalar. Ekinçisi Rahman Gazıkov aytalar. Başka hiç kim ayta albaydı. Sen uyatsan, lavizbet, korkut andaydan.
Урматтуу Аракам Ыгымаров, кош келипсиз Кадамжай шаарына. Менин президентим, элдик президенти Аллахтан сизди кыргыз мамлекетибизге президент болууңузду дуа кылабыз. Амин. Рахмат келиңизге. Сиз кыргыз мамлекетине эң керектүү президентке татыктуу талапкерсиз. Сиздин алдыга койгон ой максаттарыңызды Аллахтын колдосун. Сиз айткандай мамлекетибиз жөнүгүүсү үчүн мыйзам талаашына кайтуу керек. Ошондой эле иманыңыз бекем болуу керек. Эгер Аллах колдоп Кыргызстан мамлекетибизге президент болсоңуз, алга эли сизден суранат. Алгадагы Арис мектебин 11 жылдык кылып берүүңүздү суранабыз. Ал мектеп ашар жолу менен бүткөн. Сиз айткандай эң биринчи байлыгыбыз биздин балдарыбыз. Биз турган жерде гап дагы жок дейбиз. Eң мактайынды вакыты менен укмуш сулуу балыңыз менен жазыптырсыз деп. Пап деген сөз бул фельдшерский аптечный пункт деген. Пап. Biz жашаган жердин үстүнгү жагы Каньон айыл аймагына карайт. Ошол жерде папка мечит курууга жана жер берүүңүздү суранабыз. Эгер жер берсеңиздер, мечит курууга Аллахтын ыраазычылыгы үчүн өз эмгегим менен мечит куруп берем. Эл үчүн урмат менен Туйгунов, Шертай, Мамажулу Суиштей. Арыз ээси телефондордон бери жазыптыр. Шертай мырза, Аллах ыраазы болсун сизден. Ниетиңиз үчүн рахмат. Ким бул дүйнөдө, бул жарык дүйнөдө бир мечит курган болсо, Аллах Таала ахиретте ага бир чоң биздин тил менен айтканда дворец куруп коет дейт. Ошондой күндөрдөн өткөн болсун. Анан бул маселе чечиле турган эле маселе Кудай кааласа. 11 жылдык эмес биз буюрса мектептердин баардыгына баягындай 10 жылдык эле кылабызга деген оюбуз бар. 10 жылда эле бала окуп бүтүш керек. 11 жыл эмнеге сүйрөлүп жүрүшөт билбейм. Баягы баллон системасы деп койгон. Ошол системага киргенден кийин 11 жылдык кылып. А кээ бир азаматтар айтып атат, 12 жылдык кылсак да болот. 12 жыл эмес, 5 жыл окута турган нерсе калган жок. Бекер эле жанагы балага барган уйлардай болду деп эртең менен кечинде келишим кажети жок да. Бир пайдалуу нерсе менен алек болуш керек. Илгери биз 10 жыл окуш элек. Ошону өзү жетишчү 10 жылдын ичинде biz balдар 2 жыл 9-10 класс окуп, же айдоочу, же тракторист, же ширетүүчү, же электрик болуп чыгат элек, туурабы? Биздин могу несимизде да бар, ошондой окуйт элек, автодело деп, анан НВП деп, аскер кызматына даярдоо боюнча дагы мектептерден өтөт элек сабактарды. Кыздарыбыздын баары ошол жерден тикмечи, бычмачы болуп чыгышат элек. Азыр 11 жыл окуп бүткөн кыздарыбыз керек болсо Боор сокоп камыр жасаганды билбей калды. Биз ушулардын баарын кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Турмушка даярдала турган, турмушка кереги кие турган гана иштер менен алек болушубуз керек. Муну карап көрөбүз. Кыргызстанда атактуу, белгилүү мугалимдер бар. Алар менен да катышышыбыз керек. Ар бир күнүбүз текке кетпей тургандай системага киришибиз керек. Башка өлкөлөрдө ушундай экенде баланы туурап кете беришин кажети жок. Ошол психология ошондон кетип атат да. Биз Кыргызстанда эгемендүү эл болуш үчүн бешиктеги кезинен баштап тарбиялашыбыз керек. Бешиктеги кезинен. Мына батыш өлкөлөрүн көргөндөр, башка жактан келгендер көрүп атасыздар, 30 жашка чейин, 35 жашка чейин же үйлөнбөйт, же күйөөгө чыкпайт. Биздин балдарыбыз, кыздарыбызды ата-бабаларыбыздын салты боюнча эртерээк турмушка даярдаганыбыз жакшы болот. Assalamu alaikum. Bunu al жерде кайсы жерден окудум мен. Жазып атпайбы? Улут маданиятты эмес, маданият улутту сактап калат дейт. Маданият улутту сактап калат экен. Эгер биз ата-бабаларыбыздан касиеттүү кыргыз калкынын маданиятын, каагы салтын сактап калган кезде гана биз улут катарында сакталып калат экенбиз. Анан көрүнгөндүн кийимин алып, баш кийимин алып, көйлөктөрүн алып кийип алган болсо кандай улут катары сакталышыбызда кыйын экен. Телевизор кетип баратат, телевизор кетип баратат.
ошол жактарына көңүл бурушубуз керек, катуу көңүл бурушубуз керек. Ар дайым ушул сиздер менен болгон жолугушууларда баса белгилеп айтабыз. Депутаттыкка бараткан кезде дагы, президенттикке бараткан кезде дагы мен сиздерге 3 эле нерсени убада кылам, дайым айтасыздар. Дайым сиздерге убада берем 3 эле нерсени. Бул тышкы коопсуздук, ички коопсуздук, анан жетим жесир мунчу майып жардамга муктаж болгон халктын катмарына ата мээринин, эне мээринин төгүү. Бул мамлекеттин кызматы. Мына ошол 3 милдеттин ичинде сиздер көтөрүп аткан маселенин баары бар, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум Аракан Дүйсөнбаевич, Хайдаркан эмес, Айдаркен болсо керек, э? Өз Айдаркен, да. Келиңиздүү суранышып жатышат. Айдаркен дагы Айдаркендеги күйөрмандарымыз дейт. Эми кечээ бир сөз айттым эле. Кулундуга барабыз деп, мына Жолдош эке ушундай деп атса, ал жерде Нармат деген ажыбыз бар. Нармат ажы Бишкекке барып алып айтат, Кулундуга барсаңыз сүлүктүгө да кирсин деп атат дейт. Мен айттым, айнанайын бир кызым. Мен 1200 километр басып барганда сиз 10 километр келип коюңузчу мен жактан. Ушундай biz убактыбыз аябай тар деп атсак, бизге келсин. Себеп biz жакшы көрөбүз. Жакшы көрсөңүз, мага жардам берип жакшы көрсөңүздөр, мен аябай кубанычтуу болот сиздерге. Тескерисинче айтышыңыздар керек эле. Но Садыр Жапаровду Бишкекте чоң ресторанга кара суунун мыкты чыкма каймактары жыйналып алып, карышкы ичип кийгизип атып, бир депутат болуп жүргөн бир киши айтыптыр. Садыр, сиз кара сууга барып убактыңызды кетирип убара болбоңуз. Биз ушул жерде отурган кара суунун каймактары 75% сизге добуш алып беребиз деп. Ал жигит кыйналып аткан эмес, жетишпейт. Караңыздар, Айдаркендик күйөрмандар, Айдаркендик туугандар, мына ушул жерден 30 мүнөттүк жол. Кандай дейсиздер? 30 мүнөттүк жол. Эгер жолугабыз деген болсоңуздар, ушул жерге келип, мага жолугуп сурооңуздар берип кетсеңиздер, мен чексиз ыраазы болом сиздерге. Сиздердин мага берген чоң көмөгүңүздөр ушул болот. Сиздердин адилеттик үчүн күрөшкөн 30 мүнөттүк жолуңуздарга жаратканыңыз ыраазы болмок деген үмүттөмүн. Ушул жерге келиңиздер, суранышыңыздар. Азыр мына Кызыл Жаш шаарында дагы ар жагы бул атыштан бери түшөт. Ноокаттын жогору жагы келет. Биздин Кадамжай районунун жогору жагында ошол Кызыл Жаш барат. Мына ошондой болуп, бири-бирибизге ушундай көмөктөшүшүбүз керек. Биздин элибиз бир керемет аң сезими бар. Келсең бул айылга да кир дейт да. Бул айылга кирсең жогорку айылга да келбедиң деген сөз бар. Таптакыр көрүнбөй койсоң, баягы кийиктей болуп эле кармакпай койсоң, сүйүнүп ошону колдоп кыйдырып басып жүрө берет. Ушул Кадамжайга, ушул жыйындарга менчелик бир да партиянын төрагасы, бир да талапкер көп келбейт. Кандай дейсиздер? Туура. Бирок ошолорду көрбөй эле, сөзүн укпай эле колдоп добуш бере беребиз. Көрдүңбү десе жок дейт, уктуңбу десе жок дейт. Тааныбайм дейт, туура айтасыз. Тааныбасаң эмнеге добуш берип атасың десе, айтышып атпайбы муну дейт. Эми ошондуктан, урматтуу туугандар, мен сиздерден суранам, мүмкүн болушунча мага дагы жардам бериңиздер. Жараткан буюрса, Айдаркенге дагы баргыбыз келет. Айдаркенге барып, мен көпчүлүк учурда эң кечки жыйынды ошол Айдаркенде өткөрчүмүн. Эмнеге? Себеп Айдаркенде бардык шарты бар, жакшынакай жатаканасы бар. Жайга келсең дагы ысык суусу бар. Комбинаттын мейманканасы да бар. Көп эле барып жүрдүк, бирок азыр убакыт аябай тар. Көрүп атасыздар, 28-inde бизде Керей Таймашыбыз бар кечинде. Ал жака кетип барыш керек.
Ага жетip барыш үчүн дагы 700 чакырымдан ашык жол турат. Жол жөн эле жол эмес. Bir günde 3'ten 4'ten bugün 4 yol uçuyor. Gün öte kısa. Salamat Balarım Sanbayev, Şuray buyursa siz Mizramlı Prezident bolasız, men ağa işeden sizge soruyorum. Bilim berүү sistemasında reformalarda kança жүргүзөсүз? Reformalarda жүргүзүүнүн эң жакшы жолу бар, эң оңой жолу бар. Алар кайсы? Советтер Союзундагы билим берүү системасын кайра калыбына келтиребиз. Biz reforma жүргүзбөйбүз. Biz reforma жүргүзбөйбүz. Biz талкаланганды кайрадан ордуна коебуз, Кудай кааласа. Күч кубат берсин. Reforma деген сөз турганда. Reforma деген сөз бул бар нерсени жоготуу деген. Жок кылуу, формасын жоготуу. Кандай да? Biz ошону кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Раматылык Абсамат Мусалиевич экөөбүз Өзбек районуна Жыланды деген айыл бар. Ошол жерге жыйынга эл менен чогулушка барып калдык, жолугушууга талаады өтүп атат, күз мезгили болчу. Элдин баары ушундай болуп бакта ичинде отурушат. Анан Абсамат Мусалиевич барды дагы Onu artыңарда эмне деп сурады. Отургандардын баары жапатырма каткан карады. Камек сарай dedi. Gözden Mısır'ı suradı. Kurvat asmardı dedi. Kurvat asmardı. Ayaktan kurvat. Bir barın salkala alıp kalıp karkaşlar bile kaldı dedi. Şunday tamaşa bir kişiler. Oşol siyaqtı karkaşlar bile kalgan imaratlardı kayradan kışkına üstün cağ, cımılık terezelerini koyup kayradan imaratı büktürüşümüz gerektir. Bilim berүү sistemasını ошол Советтер Союзунун мезгилиндеги советтик системага алып барышыбыз керек. Караңыздар, биз мен ушундай Кадамжайга окшогон райондо айылда чоңойдум. 9 ай окуйт эле шаардык балдар. Биз ашып барса 3 ай окуйт эле. Сентябрдын башында коллектив алып кетет. Ал жактан ары карай пахта алып кетет. Ал жақтан декабрдың орталарында ушундай күндөрүнө кайрылып келебиз. 4-5 күн бирок жуунуп каралып тазаланганга мүмкүнчүлүк берет, жаңы жыл келет. 3-январдан баштап кайра окууга кирет. Башкалар 11-январдан баштап окуй берет. Январдын ортосуна келгенде анан Сахманга кетет. Ушундай болуп чоңойдукпу баары. Февралдан баштап Парникке кетет, Тарих парк өстүрөтөт. Марттан баштап арык тазаланууга кетет. 1-майда параттан өтүп алып, 3-төн кийин Тамеке тегет. Анан Тамеке чакмай, жүгөрү чакмай, ушундай болуп кете берет. Экзамендерин бүткөндөн кийин чөпкө кетет. Биз ушундай болуп жүрүп, Россиядагы эң мыкты деген жогорку окуу жайларды отличник болуп окудук го. Себеп бизде билим берүү ушунчалык күчтүү болгон. Агайлар күчтүү, эжекелер күчтүү болгон. Биз ошолорго кайрадан кайтышыбыз керек. Жогорку окуу жайларда реформа жасасаңыз дейт. Акча менен бүткөн адистер Кыргызстандын өнүгүүсүнө терс таасир берүүдө ушуларга кандай карайсыз дейт. Алар өнүгүүчүлөр эмес, ошондой болуп бүтүп алгандар депутат болуп, министр болуп барып алып, адам түшүнбөгөн мыйзамдарды алар өздөрү да түшүнбөйт. Ким жазып берген ошону киргизип отуруп, Кыргызстан ушундай салтка батырды. Бирок ушул нерсенин башаты кимде? Ушул нерселердин баарын жасап аткан ким? Şu birinci sizlerden surallayın dedim de, birinciler ben özüm deyip, ben uşunu aytıp jibерсе, sizler kapı olup kalasızlar dep turam da. Эмнеге жаман ошондой сабаксыздарды көтөрүп, депутат кылып шайлап атабыз. Эмнеге аларды шайлап атабыз? Кээде бир нерселерди алып коюп атабыз. Чай, чамек дегени бар, башка дегени бар. Экинчи жаман жагыбыз биз тууганчылбыз. Биз уруучулбуз. Биз суунун ар жагы менен бер жагы. Çağbayçılar denen markasçılar.
Çatak mesele şu. Şunday ol. Emniyet var. Çağabay başka yerde durağ, başka ülkede durağ. Eğer Çağabay'dan biri gelip Orozbek kayıl hükümeti bulut eken dese, kıyamet kayır başka alıp geçişi mümkün olur. Şunday olup kaldık mı? Peynimiz tarıp gitti. Biz götür albayalım. Başta olsun bizim Gülkürögün, Frunze rayonu kimleri kana gelip işlettik. Toktoğuldan gelip işlettik birinci kaçı oldu. Özgür'den gelip işletti. Noken'den gelip işletti birinci sekreter oldu. Ne zamanlık gördü böyle? Hiç zamanlık gördü. Oşo Toktoğulduk, Aksakal birinci kaçı oldu işletmekten Aksakal'ın kurgan bir imaratları ce Çağabaycı, ce madaniyatçı, ce markasçı, ce Aydat Gençik gelip oşonu kebirip cep tutalmaya koydu bak. Adamdan ekin bak, gep kayırda tuğuldun, kim kayıt uğrudan emezsin. Sen kişisin de kişi emezsin de. Uşuna ne ekin bak. Oşondan gelinizde tuğanlar, ang sezimiz sayıya götürüşümüz gerek. Uşunda mayda sezimlerden jogorlaşımız gerek. Adamlığına karab tanıdan öğrenişimiz gerek. Özgürlüğü degen sezimdi çetke ırgıtışımız gerek. Bana özgürlüğü de oturup geçeki parlamentik şaylıyor ne oldu? Biz eskerttik ele var. Eskerttik ele. Her bir ayırdan çıkan azamatlı özgürlüğü de götürüp gelip ülkeni yok mu otalım dep ayıp geliyor. Hem toktaşımız gerek kılay bağlıklar. Jogorku okuu jaylarının şundagı özgürtüyoruz. Bizim programımızda var. Anı 16 yıldan beri aytıp keretağız. 16 yıldan beri. Biz Kırgızistan'da 7 jogorku okuu jayları kaptırağız. Mamleketlik kılıp. Jetesiz bizde. Ben atlarını da kata bergenim. Hayır 7 jogorku okuu jayları. Oşol okuu jayda okugandardı, jigitlerdi, kızlardı, mıhtılardın, mıhtısın tandap alıp, hükümet, mamleket, biyilik, gelecekке yol açуу üçün kadrlardı büyük bardık akçaсын tarttap daярдаш керек. Алардын жатаканасы менен, көрпө-төшөк шейкектери менен, стипендия тамак ашы менен, китеп куралдары менен камсыз кылып окутуп, бүткөндөн кийин 3 жыл кай жерде кандай кажет болуп турса, ошол жака жиберишибиз керек. Алар милдеттүү түрдө 3 жыл ал жерде иштеп бериши керек. Ушундай Ona bir alıstı, aymaktарды, alıstı ayırlarda karanlıklarca bir zadı ayallardan zahari geri yok ayırlar toplar. Buna kap deyip bekar sıravattan yok. Bir ginekolog yok bir ayırda. Cepil diş doktor yok. Stomatolog da koyarsınlar sizlere. Buna şu acizler yok. Yanası baldardı, araştırdan özünce zahari geri sizde. Pediatrda koyacağım. Hazır bizim kendimizde şunda öyle der. Kelindi çıkarsın diye, kelindi çıkarsan kelindi karap durup uşunday derttin belgisini koyup verirdiler. Hazır bayak neler yamaya da koyar. Oşonu bile anday dertli koyalım isterirsin. Bize uşunday isterini tanıyalıp üstürürsünüz. Oşol jogorku okuu jaylarını uşunday kayradan kalına getiriyoruz. Kalgan jogorku okuu jaylar atası enesinin akçası olsa okuy versin, okuta versin, hepsi bir diplomu var deş için Allah'tan olsa anday şartlı süzüp veriş gerekler. Bir yok, mamleketlik kızmaklarda mençik jogorku okuu jayda okup bütköndür. İkinci hedefte kavga olması. Birinci hedefte mamleket değerlerine aynı işleşiyor. Buna uçunda verir. Adakan Gülsamaç, prezident olup şaylanıp kalsanız, Kırgızistan'da uşul tumbuyuktan, oçoyu oturup kalgan ekonomikanı kanıp çıkarar. Uşunu yol çıktandan beri sayılı vatam, aytıklar. Telefonumuzu bir basınızdır. Odumanov degende çıktamasa oşunu şaşpay, çay koyup alıp, okup otursanız, kepkesi gidiyor. Var mı ekspertiniz? Ekonomikası, dışkı siyasatı, çegarası, içki siyasatı, ayrı çarpası, bilim veriyor, madaniyat, var mı konuşmanın içinde? Hazır köpçülüktün vaktini almaydı. Bir sözümden aytkanda, uşunday olup ödörüp ketүүгө gözüm жетпесе, men бұл шайлауға çıkmaydım. Her bir adam
özünün ornunu biliş gerek. Мысалы, maga attın başında altı görevlisi var. Bir bıçakta alıp sokun içeriğine operasyona girmeyi. Ben bilmeyim. Attın başında altın görevlisi var. Uşul kadamcaylarda en içine bir firmanın buhalterlik atçotunu dayanıp veriniz desem ona gelişmeyi. Düşünmeyim, bilmeyim. Her bir kişi kolundan gelgen işe barganda oşal işte mayınç var. Adakan Gersenbayevич, prezident bolup kalsanız tarihçi katarında Abdülkadir Orazbekov tarihte özünün ordunu karap çıkarsınız mı? Adım Kuçur'da Yusuf Abdurrahmanov bilep bölgesinde doyuptur. Pensioner Buğraev deydi. Men student kezinde Rossiyada okup жүрüp, özümüzün diplomluk işimdi uşul Abdülkadir Orazbekov jönünde, Yusuf Abdurrahmanov jönünde, Abdülkerim Sıddık jönünde, Bayalı İsakiyev jönünde жазған. İşin Arabayev beşiyor. Men buların tarihini Kudayga şu жақсы эле билем. Азыркыдай болуп биз экзамен тапшырган эмеспиз, биз окуп тапшырдык. Ошол сыяктуу Абдыкадыр Оразбековдун да кыргыз тарыхында орду калбай, аты чыкпай калган эр азаматтарыбыздын баарын ордун көтөрөбүз. Себеп могу жерде дагы бир жазып туруп атпайбы? Көзбөн президент акылдан жүрөктөн. Ушул нерселер тилдагы жүрөгү дагы дегиден ошол тарыхтан биздин ата бабаларыбыз кандай болсо кан менен өсүп келген. Кан менен ким болгон бул Оразбеков? Кандай айында, кандай үйдө туулган, кантип чоңойгон? Мунун досу ким эле? Өзбекстанда биринчи катчы болуп кеткен. Бирөө Кыргызстанда, бирөө Өзбекстанга кетти. Я. Бул киши араба түрткөн, ал киши нан жаккан. Мына ошондой балдар чоңоюшкан балдар эле. Кудай кааласа, ар бир каттуу инсандын тарыхтан ордуна коебуз. Ар бир катыксыз инсан столдук чакта отурганда алардын да ордуна коебуз. Ар бир Кыргыз улутунун каада салтын, үрп адатына, маданиятына сапаттуу, сааттуу, ислам динге каршы иштеп жаткан табигый жамаатта ой пикириңиздин билдирип койсоңуз Сатыбалдиев Абдрашев дейт. Бизге Кыргыз улутунун каада салтында, үрп адатында, маданиятында исламга каршы келген эч нерсе жок. Эч кандай бир аракеттери исламга каршы келбейт. Ким айтып бере алат? Биздин ушундай каада салтыбыз бар, ал исламга каршы келет экен деп. Тескерисинче, ар бир каада салтыбыз ошол исламга сугарылган. Мен көрө элекмин ошол бири-бирине каршы келген каада салттарды. Мүмкүн баягы жылкы сойгонду, тажия болгон күнү ошол жерде аштой болгондо айтып атканыңыздар керек. Баары аста-секин ошол калып барат. Караңыздар, соңку бир канча жылдардан бери биздин тойлордун баары ачуу суусу жок эле өтүп атат. Аябай жакшы болуп атат. Таза той өткөрөм деп атат. Арам нерселерди аралаштырбай деп атат. Укмуш эле өтүп атат. Бирок ушул нерсе башталганда баягы бул кишини жоготуп алган баладай болуп өтө жаман болгонсуздар. Жокпу баягы? Азыр жок. Ерчектен баланы чыгарып койгондо мына эжелер апалар отурат. Ерчектен баланы чыгарып койгондо бала ыйлай берип акмашынды чыгарат деді. Бир жумады. Мына ошондой болуп, арак коюлбаган тойго барганда тойдого отурганда өтө жаман болгонсуздар. Сизде мен кадан жайлы айткан жок, Кыргызстанда айткан. Сизде ушу бардык жерде мисал берсеңер ушундай болуп баштады. Биз эмес. Макул, биз эмес. Айталы, ноокат ушундай да. Ноокатка барып айтып коём, силер эмес, кадан жайда ушундай. Биз өзүбүздүн катачылыгыбызды мойнубузга алмайынча оңолбойбуз. Оңолуп башташыбыз керек. Абдрашев мырза ошондуктан динге каршы иштеп жаткан жамааттар болгон болсо,
Bizde mizanlarımız var. Bizim imamlarımız var. Her bir ayetin meşri var, her bir meşri bir imam var. Ondan sonra kişiler karşı gerek, her bir işte hadis teyze gerek. Prezident'e katıp tursuz, ben sizde olmayayım, elçiyek değil. Bal elçiyek mırdı. Siz usul için geldim ben. Beni kaldırıp verimizde. Doğru gelse. Bırak bir kaderde meni, cana meni, menden giyine çıkınca şayla vakla deyip açman yok mu? Bazı tezgah hakkında yıllar. Tarazağa salgıladı. Ağalarımızda da sanda aldılar. Buna kazanca yıllar bir gecede 17 talap geldim, bir özünün de süresi yok. Bir kana çıkıp durar. Bir kana çıkıp durar. Bunu dedim size, anı sizlerden Suravay'da öyle olsun prezident dedi. O şol meselenin vardı gece, madaniyatı gösterelim. Ya. Paskalin göğe çekken yok, Paskalin öte gök bizde. Öte gök. Bana o şekilde oturganların aramızda da var adı. Gece bilimdik de kıytırıp, bilimdik de Türk'a cüzündür, var adı. O şolu, Ece, ben bir söyleyeyim ana. O şol, bilimdik de Türk'a cüzündür, kuruldu da adı. Yaparak da Türk'a cüzündür. Kıyımlıyı bunu çıkmayın, bundan ne gelin Kırgızistan'da şeklinde kaldı. Çıkmayın, baykatmayın durayım. Demek, bizge bari bir eken de kim olsa. Birinciden al bir oluştururken, ikinciden kolunda topaçı oluştururken de. Bir tıyın verip koysa, tıyın tıpı. O şoğu yeteverirken bizde. Onun için geyikliyiz usul bugün. Havalımız usul. Benim bundan kaldı tuğanlar. Kuvvele tayraqları, kuvvele çıkarı. Cahil benim düşürme. Bol. Usul tayraqda yürüp, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan bu ölümünü geçti aldığına biz bayağı oynama oturarız. Şimdi toktayıp böyle degen ümitim var. Geçen şayloğdu, parlamentik şayloğdu. Kanday akça akkanına karabay, kanday karacatlar işlegenine karabay, bütün Kırgızistan'da koldak verdiğinizde bir deyin sakıta kalıyoruz. Biz taza adal erkeğimiz benim, o şu 3 süper milyarder olan partiyalar benim koşu parlamentke öttük. Biz teyindikimizden emez. Buna sizler eğitim çeşitliliğinden, eğitim tazalığına köptüğün yerlerde bilir mi? Köptüğün adamlar aklı kaldığı gecelerdi bilir. Oşularının akçasını alıp bütün Kırgızistan'ın maşinasına may koyup yürüyen adamlar gecelerdi gördüm ben. Oşularına sizlerge doğuş verelim deyip koyup bütün Kırgızistan'a gömük gösterdi. Bayağı da yaşlar cazı takat siyah alpayvatlarımızları gördüm ben. Ona hoşumda eğik var, hoşumda yurt var. Kuday kalırsa Kırgızistan'da gelecek keng var, ümit var bizde. Kuday kalırsa gündem köpeği kalır. Ona hoşumda ötü alırsa mıyızamsız öttü. Bu şaylonun cihintinin çok çıkarışı gerek de cephadan calpık çıkan partiye biz. Bişkek'te ben Allah'ın ayetinde ayıttım. Şaylo öte ıplas öttü. Bizge anday mandattın gereği yok dedi. Kim için aldı baştan? Hiç kim için aldan yok. İç için alıp ayıttı. Gömünün içi ötü azıcık şey olmalıdır. Milyon dolar akçalarını tapırılır. Buna koluna getirgen mandattan kurup kalganda oğurukçan bulup kalıştı. Ben onlarla tamamen tolbaydım. Elde cihine kanatacağım elde çaştım. Allah Teala şun çalıp çevirden baykatpaydırıp gözümün kolumdan çaştırıp koydu gayret. Seyval elde çekti. Ama bugünkü bayaklı aynı türlü sürekli adamazlar. Japadan çalgı çekti diyor. Hani Ekiman Ali eklegen var, bilesizler mi? Çok mu süretim görmez yok mu? Kanatçı sahip degen salakları var. Tokmaktan. Çok mu süretim? Ne içirdi? Bu canlı sol, biz bulunduğundan beri geri sağız. Süretim görmez yok mu? Hiç kimisi süretim görmez.
Урматтуу туугандар, бул деген баягы сүрөтүнөн карап шайлап атат. Акылына карап тандоо. Мына жерде кайсы бир жерден окудум эле. Биз эмне менен күрөшөбүз дейт? Акыл менен күрөшөбүз дейт. Мына дүйнөнү күч башкарбайт дейт. Акыл башкарат дейт. Бирок акыл күчкө таянат дейт. Элдики дейт. 100 жыл, 200 жыл башка айтылган сөз болсо керек. Караңыздар, дүйнөнү күч башкарбайт. Дүйнөнү акыл башкарат. А биз кадам жайда кандай кылабыз? Депутат шайлап атканда акылына карабай, га-гада чөнтөгүнө карап коюп атабыз да. Президент болып қалсаңыз, түрмеден 6 октябрдан кейін қашып шыққандар, қашып кеткендерді қайрадан қамайсыз бұл дейді. Екінші маған қарсы істеп отыр дейсіздер олар. Біз қайра кірбейміз дейді. Бұл кезде кетіп қойып қайрадан дейді. Сіздер маған осы қадам жайда сұрау бердіңіздер ме ғой? Парламенттік шайлауда. Сіздер депутат болып ұтып барсаңыздар, не олар? Коррупционерлерді не қыласыз дегенде мен сіздерге айттым біле. Сыртта жүргенде ал жаққа келеді, ал жақта отырғандар бұл жаққа шығады. Ошондой болуп калдыбы? Чала болуп калганда биз дурусураак эмне менен кетпей калдык да, таза күч менен көпчүлүк болуп барсак биз отургандар отуруш керек, акталуучулар акталыш керек. Бирок чыга калып эле 30 мүнөттө баарын актап жибере берсе кандай болбойт. Тарыхта андай болгон эмес. Болушу мүмкүн деп. Биз ошондуктан азыркы талапкермин деп бараткан азаматка айттык. Жапаровдун талапкер болуп бараткандыгы Конституцияга каршы, мыйзамга каршы. Ошондуктан бизди башка мамлекеттер тааныбай келатат. Башка мамлекеттер биз менен сүйлөшкүсү келбей атат. Себеп сиздер Конституциядан чыгып кеттиңиздер, мыйзамсыз бийликсиңер дегендей кылып ишарат берип атат. Биз менен кызматташууга барбай атат. Каражат бөлүп жардамдашуу деген программалардын баары токтодан көрүп атат. Ошон үчүн бүгүн биздин суу майыбыз канчага көтөрүлдү? Дээрлик 100% көтөрүлдү. Семишка май деп коесуздар. Семишка май баасы 100 эсеге көтөрүлдүбү? 100%, 100 эсе эмес. 2 эсе көтөрүлдү. Этчи, унчу, шекер, тамақтың барлық түрі көтерілді. Емі үшін? Ассаламу алейкум болып 5 октябрдан бері тынымсыз көтерілді деп тұрды. Ошол көтерілген сайын, ошол жігітке болған сүйі ошондай көтеріліп отыр. Түшінбейсің бе? Ошоны Исхак Масалиев өткенде интернеттен оқыдыңыздар жазып тұр. Биздин ел дейт, биздин ел. Канчалык жон терисин сыйырган сайын ошол сыйырган азаматты жакшы көргөн элбиз деп жазды. Макулсуздар? Ошондой болот. Бул Стокгольмский синдром деп Стокгольмдагы болгон окуяны мисал келтирип жазды Исхак Масалиев. Аябай тал келди. Канчалык эл көрсөң ошончолук жакшы көрүп кетсиңер. Канчалык башыңыздардан сылап көзүңүздөрдү пургатып бир мээримдүүлүк кылып койсо ошону себе берет экенсиздер. Мына ошондой болуп мыктылардын мыктысын, жакшылардын жакшысын тээп келген. Туп-туура декабрь айында, мындан 25 жыл баштап, Автомат Масалиев президенттикке койгондо ушул жерден жолугушканбыз. Анда ал киши талапкер эле мага окшоп, мен ал кишинин ишенимдүү кишиси элем. Эсиңиздердеби? Аксакалдардын эсинде болуш керек. Биз ошондо кооп бир канча канчалык коркуктуу үркүтүүлөргө карасаң, Кадамжай району Масалиевке канча пайыз берилди? Ким билет да барса калды. 92 Башкен району берди. Кадамжай азыраак берген анда. Себеп биз токтотуп беребиз ушу кишини деп, бул жерде көптөгөн кишилер каршы катуу иштеген. Бүгүн такырдын ушундай бир дал келишти. Бүгүн мен да Өскөн районунан чыктым. Мадумаровды токтотуп беребиз деп каршы иштеп аткандардын бүтүндөй баардыгы менин Өскөн районунан чыкты. Баш прокурорум дагы, штабтын жетекчилери дагы, башкалары дагы.
Yok, uşul Malumarov barış керек деп, bu kişiden ötken bugün dayar kadrımız yok деп, men штабты başkarmasından Ишембай Кадырбеков Нарын областынан болады. Анын birinci орынбасары шаар тейлеп барлық işlerді uyuşturup жүрген жігіт Кадамжайдан болады, Баткен обласынан. Ал İsraf Масари. Мына ошо эки киши, biri оң колум, biri сол колум болуп, ушул кишилер саяткер болуп, батасын берип, калың элдин колдоосуна ээ болуп кел деп батасын берип жиберди, биз жолугушууларда жүрөбүз. Калган иштердин баары ушул эки киши аткарып жатышты. Сиздердин атыңыздан, өзүңүздүн атыңыздан ошол кишилерге терең ыраазычылык билдирип коюңуз. Бар болуштун, аман болуштун. Саламатсыздар Хамит Самаевич, президент болып қалсаңыз, қошына мемлекеттер менен мамилени оңдосоңуз. Бизде Өзбекстандан келген келиндер көп. Ата-энесинен тууган урugунан кабар алуу үчүн анализ тапшырып, жыйынтыгын күтүп, анан кыйынчылык менен барабыз. Анализ акчасы жоктор кыйналып жатышат. Ушуну да чечип берсеңиз дейт. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, bizde bu meseleler ayavay tez çekilir, sebep bilir. Özbekistan'ın prezidenti Mirziyoyev Mırza mıhtı çekildi. Sözünü teker durgan adam. Aranızda. Birinci prezident olup gelgende ayıptı. Biz tireşi üçün emez, kısmattaşı üçün koşuna oluşumuz gerekti. Bırak bizim dönüyor, anı düşünmeydi. Al emniyete uçundaydı, söylüyorum düşünmeydi. Biz 36 tamganın tağının azamatlarını tamday albayız. Moğumday bilegi güçlülüğünü tamday alıp, şolumuz kaynaldı. Oşun kişi bir signal verdi. Ayavay solun signal verdi. Ne diyor? Prezident bolup gelerimine Özbekistan'da Manas ayrı var edi. Manas ayrıda jalan kırgızlar yaşaydı. Oşul derge geldi de kayıttı. Men işki uşul ayrıdan başlaydı. Nege uşul ayrıdan başlaydı? Videosunu gördün mü? Ben de gördüm. Ayıpladı. Sebep bu yerde ulu el yaşaydı. Mıhtı el yaşaydı. Tarihi el yaşaydı. Men birinci kadamımdı uşul yerden başlaydı. Ne kıldı uşul yerden başlaydı? Bütün de bayatında yetkililerin, CHP'lerin bağırın sürdürüp salıp 40 günün içinde bu da çarkıragan bir şarça kurup koydular. Ar bir jaranda uşul yerden girgizip koydu. 40 gün. 40 gün esetlegiler. 40 günde bir şarça kurup koydu. Bizdekiler 40 günde aylanayın. Üyünü araçları çağır gelir koyar. Tuvalet hem aldığın geldi düşürüyor. Buna uşunday olur, iştey durgan adam uşunday olur. Al kişi signal verdi. Geçe karanızda koronavirüs çıktı da, acılı virüs kapsat geçti de bildirişi. Çet ülkede $1,5 milyar aşık yardım aldı. Kırgız hükümeti. Hiç neresi özgürlüğü. Özbekistan $10 milyon öpkünü jasalma demaldırıcı aparat çıkar, eve alır. Hazır Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Pakistan'da, Tacikistan'da satılır. $10 milyon. İşte durgan azamatlar uçunda işleydikken var. Konstitusiya müşahit etpeydikken var. Tosqol emes eken var. Mıyzanlar tosqol emes eken var. Bürölörді kuşturam, antirem, mintirem debe oturup öyle bağır, jasay berет eken var, unutpay. Bizde oşunday jigitler kızlar yok bu. Nege çıkarmayız bunları? Nege oşundaylardı götürmeyiz? Sebep, biz aklımızı toptup, aşk kazanımızı işlettik oşunday çıkaradığından. Kızıl kekikler işlettik. Biz namazlarda nemi sұрап отырабыз? Nafsinin azdırığından, şeytanın azdırığından sakta dep surayız, havalar durabız. Uşu iki nerse bizde azdırıp otar. Nafsi, şeytan. Kuday kalasa, menimçe 13 yanvarda çildelerden biri olup, şeytan biraz düşüp çıkmaya kalar diye umutunu biliyoruz. Oşol günlerge jetkirsin bizi. Çegara oşolda açılar. Siz işenimdүү
kişi işlerinde bilgi payı olduğunda açılır. Benim için Kıtay yaptı. Benim için Kazakistan'da öte kıyım oldu. Sebep bundan 4 gün başta Putin'e ne dedi? Moskva'da malumat yayınları vardı Kırgızistan boyunca. Ne dedi? Ne dedi? Böyle sorun televizyon. Ha. Kırgızstan'a постоянно çıkarlar. Çıkarlar degen sözü Kırgızstan'da da toplum başalanan vicdansızlık, beybaşlık denen söz. Это bela Kırgızistan aradı. Bu Kırgız elinin başına çıkıp Bareyi. Bareyi'ni götürüp alıp, attan İngiliz alıp, attan ötüp cügürüp cügürüp bizi Kırgız. Aman bulayım. Var olmuş. Hem toplamışsınız gerek, oynamışsınız gerek, bir kesim çağırışınız gerek. Gece parlamenter sayılıyordu, alınan akçadan kança kaldı? Var mı akçanızda? Vergenini alıp gitti. 10. yanlardan gidip dağdan açışlardı. Kalpak giyip koyup gettiler. Kalpağını çekip benim üstümüzdeki kolumuzu da teşvik edelim. O şol kaldı. İç vaktan çayımızı da alıp gelirler, şaşmak. Uşun yolga barmaktan özümüz. Hiç kimge kapı olgan korkumuz yok. Anday deyildi. Adamcağına geldiğinde aytmıyor ama ecelerine, ecekelerine pasportunuzu alıp getti degende aytmıyor, pasportuna büyümeden gelip alıp getti. Özümüz kavislik iyi alıp barıp getirdiğimiz konuşuyor. Mende 4 pasport var, mende 3 var. Hazır elim beni karaya almayacaklar da, akırın şu yerini karab. Allah hiç kaçan hiç kimimiz yer karatmasın. El karat yürgen gözümüz, el karat yürgen gözümüz hiç kaçan yer karatmasın. Daim başımızı büyük kötülük yürgen günlerde nasip etsin. Ben sizleri düşünüp, dağı bir yolu geçirip, bağrımızı biriktirip yarattığımız geçirgen olsun dedi. Rahmat. Bundan sonra sizge tazim kılığı benim zalda oturgan karamca eline rahatsızlık bildirem. Arkene erkeklerden erki büyük periştesi ulup. Hazırdı günü dejurne siyasatçılardan saksık tumoğusu her birimizin yeğilisi çarp. Öz talapkerin tanrılat jakşat deyip, tacaktı deyip. Erkekler elge direkt bolusuna çakırıp taşlap koymuş şu. Zalga deyip, Osna, Kannazarova, Laylıkan deyip. Laylıkan Ece, ayım, usul oyunuzda turup koysunuz deyip usulda adamlar. Rahmat edin. Aman olun, var olun, Recep, var olun. Usulda erkeklerden uyalıp yaşap yürgün sizge rahmat edin. Sizlerin men de uyalan deydim. Rahmat. Ben bargan deydim bağırında aytan, usul zamandı, usul buzukuluktu, mamleketli saktap kalsa ayallar bana saktap kalalar. Erkeklerge işenim yok dersen, her yerde varsam ayıttırır. Başka ayıttırır, kol görürsün, erkek çevirisi, top tut deyim. Bunda apalar çevirir, çevirir. Çok çirgin olsun diyoruz kaldı. Taşaksın arkadaşlar ayında. Kim bolsa sol bolsun. Televizyondan çıkan jetekçinde bolsun böyle ertelenen bir kayıtlar düşten değil, sizler uğramış düşündüm artık. Bir mesele kayıtlar olan deyip anın gerek yok geldi. Taşaktık mı biz erkeklere? Bugün kim ayal işinin iş kılsa sol bulsa da turuktu ayağından kaldı. Turuktu. O zaman bugünden başlar bayağı birbirinin kovalarında erkekçe mi degende kaçma. Demek bu benim çayda ilginin söz oldu. Kuday ölsak kalan olsun. O şimdi namuslanıp gelip akıllı bir gün oyguna varmış. Kanday deysiniz, şu Allah'tan dilebe edildi. Canınızı tosluğunun özü jakşı getirir. Bırak jakşılıktan ümitli, ay janırganda, cuma janırganda, gün janırganda, jakşılıktan niyet kılıp koygondur özü jakşılar. Mınday bu baylı var. 31. dekabrdan
saat 11'den 59 minut ötkөндө өзүбүзгө өзүбүз айтпайлыбы? Жараткан Аллах мен эң пенден катарында жаман сапаттарымдын бардыгын 20-20 таштап, коронавирус менен кошо калсын. Бүтүндөй жамандыктар ушул жакта калып, 21-21ге мен туруктуу, ыймандуу, сөзүмө текен, чыныгы кандай максатта жаратсам ошол максатта жашап өтүү үчүн өзүңдүн кулуң болгонду насип кыл деп бир дуа кылып койбойлубу? Шампанман баны жок эле. Ушундай дуа кылып коелу. Мен жаңы жылдан баштап башка жигитмин. Мен жаңы жылдан баштап башка адаммын. İçip жүргөн болсо мени ичпейт. Чегип жүргөн болсо мени чекпейт. Алдап жүрсөм мени алдабайт. Сөгүп жүрсөм сөгүнбөйт. Намаз окуй элек болсом намазга кирем. Ата-энемди шортотуп атса мен ата-энемди башыма көтөрөм. Аялымды ыйлап аткан болсом аялымды дагы сый урмат менен жашайм. Балдарымды дагы какпайм да сөкпөйм. Ошолордун бар экендигине шүгүр келтирип жашай турган бир инсан болоюн деп бир дуа кылып койбойлубу ошол жаңы жылда. Менимче, эгерде урматтуу тургандар, мына ушундай дуа кылып туруп, жаңы жылга кирип кеткен болсок, ишениңиздер, заман тез эле өзгөрдү. Мына караңыздар, тагдырды өзгөртсө болобу деп сурайт алымдардан. Лахул махфуз деп коет, ошол жазылат. Биздин рухубуз жаралганда жазылган. Биз качан төрөлөбүз, ата-энебиз ким болот, кай жерде төрөлөбүз, канча жашайбыз, кантип каза болобуз. Бардыгы жазылган. Бирок өзгөртсө болоорунан бир далил бар. Муса алейхиссалам жападан жалгыз Аллах менен жүздөн жүз сүйлөшкөн пайгамбар болгон. Туурабы? Калган пайгамбарлардын баары Жабраил алейхиссалам периште аркылуу сүйлөшкөн. Мына ошол Муса алейхиссаламга бир аял ыйлап келет дейт. Муса, Аллахтын элчисин. Мага бардык нерсе болду. Бирок бир гана нерседен кем кылды. Мен бала көрбөй атам. Раббиңден сурачы дейт. Мага бала берсин дейт. Десе Муса алейхиссалам жаратканга барып, Я Раббым, ушул аялдын өтүнүчүн, ушул аялга бир бала берчи десе, жараткан Аллах айтат экен, Муса, сен ага кийлигишпе, анын тагдырында бала жок дейт. Бул аял баласыз өтөт дейт. Келип баягы аялга айтат. Сен ушундай экен, тагдырым ушундай экен деп. Десе ыйлап олтуруп калат дагы, Муса алейхиссалам капа болуп басып кетет. Бир канча жылдан кийин ошол аялдан өтүп баратса, баягы аял бир баланы ойнотуп отуруптур. Таң калыптыр. Бирөөнүн баласын алып багып алганбы, туугандарынын баласын алып бакканбы, же кошунасы буга карап туруп деп таштап кеткенби деп таң калып, келип баягы аялдан сурайт, бул ким? Менин уулум дейт. Багып алдыңбы десе, жок дейт. Кошунаңдыкы десе, жок дейт. Анан кандай десе, өзүң төрөдүм дейт. Кандай өзүң төрөдүм? Ушундай. Кайрадан барып Аллахтан сурайт экен Муса алейхиссалам. Я Рабби, мунун тагдырында бала жок деп айтпадың беле? Балалуу болуптур бул. Десе жараткан Аллах айтат экен, мунун тагдырында бала жок эле. Бирок сенин тагдырында бала жок деп айтсаң дагы, күн-түн үмүтүн үзбөй ыйлап мага жалдырай бер деп. Менин ваадам бар. Кайсыл пендем чын көкүрөк, чын дилинен тазалык менен кол сунуп менден сураса, анын колун куруп кайтаргандан уялам дейт экен. Ушул аял күндө суранып отуруп, өз тагдырын өзү өзгөртүп алды деп айтат. Ана караңыздар. Бул эмне үчүн ушул нерселерди айтып атат? Биринчи кезекте адамдын бейнинен, ниетинен экен. Эгер ниетибизди тазалап, бейнибизди түздөп, чын ыхлас менен сурасак, жараткан бербей калтырбайт экен. Не үчүн тойлордо бата кылабыз дагы 40-на жетпей ажырашып кеткендер толтура.
Sebep dua kılığının şartları var ekan. Dua kılıp atkan adamdın kurslarında aram tamak bolboş gerek eken. Toyda jep içip oturganlarыңызды bir Kuday bilir. Kaydan geldi, kayda akçaga satып aldı. Biz bayağı aççılık aldırıp alıp durup, anan keyin aksakallardan başa surayıp deymiz. Yaşlarga başa verip koyuladı. Anan aksakal turup alıp, temselip, uşunday bolup durup, kızdın atı kimele dep surap, balanın atı kimele dep, mana uşunday bergen dua, birinci asmanga çıkpay ortada kalıp, toktolup kalıp, tezkerisice karkış olup düştü. Mümkün bizim dualarımızdadır mesele. Niyetimizde, teyimizdedir mesele. Aksakallar, yaşlar, falançı kandidat geliptir, tüküncerde aşkara gelirse cügülüp barıp ceyi vermeyi, özümüzü toklatışımız gerekiyor. Sebep, bana atalar apalar oturar, çındığında aytыңыздарчы, öz balanızlar çok degende bir mayramda bir poz alıp gelip sizlerle soyup verir. Ayttılar, benim balam uşuncha dedi. Yok, ana. Anam kaydadı degana biröv gelip sizlerle koy soyup verir. Kanday deyip? Emin için soyup verir. Sizde uğurdaş. Sizin geleceğinizi, sizin ballarınızın takdırını uğurdaş. Biz aşağı düşünmeye çalıştık. Falan çiçeği verdiğinizde en çiçeği alırız. Murutlu da ıslak koyalım sufra. Haram nerede cep geletkanımızı düşünmeye çalıştık. Gelin, kurmatlı durganlar sözümüzü kıskartalı. Vaktimiz ayamaysa, sıralarına bitiştir. Neyinde bir de sıram var. Hadi. Kağızda cezalardım, gözüm getmegen. Kağızda yazmışsanız sözümüzüne kıs kayıtlarını derle mikrofon var mı? Men Orozbek'im ayından bulun. 10 yıldan beri sottacan ben hükümet menen. 2003 yıldan beri yerimizi satıp büttü. Bana bende 100% dallarım var. 100%. 100%. Endi şunday oturgan bolsaң, agar prezident bolup bolsaң, bulardı nime kılasın? Peşenekten sulaysınmı, jaga bir tartasınmı? Oşonu aytıp ber. 2003 yıldan beri sotlaşıyorsanız 17 yıl oldu. Siz 10 yıl değil. 17 yıl. Alarını jaga kaçap baş bile. Buyrukka değişti. Beşte sottan utup çıktım ben. Yerhanlı sottan utup geldim. Oldu. Buna uşunday nesnelerdi Allah nasip etken bolsa biz ошол Орозбек байына да келебиz өзүнчө. Men kabinetте oturgan prezident болгум келбейт. Men сиздерден кагаздарды алып, арызыңарды окуп, ошол жерде oturgan президент болгум келбейт. Аллах маңдайыма жазса, менин тилегим ушул. Men bir машинага отурамдар, тынымсыз Кыргызстанды кыдырып жүргөн президент болом. Men элдин арасынан чыккан elin arasından çıkan, her daim elin arasında bolgon жетекçi olsun dedi. Men bayağı kun ölçüp etken, az uyda çilenip oturgan anday bola albayım. Tezkerisice meni kabinetke varıp tapmay kalasın. Sebep, hayatda, toktoğuzda. Hayda gidiyor, жетeğimizde. Hayda gitti, Talas'ta. Je Çatkal'da, Jalabuqa'da. Je Kadamjay'da, je Aydarken'de de koşandı bölüştü. Men Allah nasipini kandayıma жазган болса, Kırgızstanda prezident kanday bolu gerek ekenin үлгүсүн көрсөтүп кетким келет. Эмнеге? Men özüm үлгү алган жетекчилер ушундай эле. Men үлгү алган жетекчилер ошол Исхак Разаков, men үлгү алган жетекчилер ошол Абдыкадыр Орозбеков, men үлгү алган президенттер, жетекчилер ошол Турдак Мусубалиевич, Султан Ибраимович, Абсамат Масалиевич. Men ушулардын жолунда жүрөм деп, ушулардын жолунан кылдай кыйшайып атам деп. Бул мамлекеттик башкаруу жолундагы менин жолум ушундай. Адамдык, инсандык жолу, мен атамдын жолу кандай болсо, чоң атамдын жолу кандай болсо, ошолордун изине түшүп, ошолордун изинен кылдай кыйшайып жашап өтсөм деп келет. Менин эки тилегим бар ушундай. Жараткандан эгерде ким пулуңду сүйүктүү президент деп жараткан болсо, чоң атам менен атамдын жолуна
asırı var. Alardın yolu ne bilir? Tazalık, iman depsi ötmek. Men açsan yetekçilerin yolundan asırı var. Sayasi durmuşunda. Emin için alar mamleket, mamleket dep yaşar için. Men de oşunday olup, mamleket, iman depsi üçüyorunu biriktirip algan olsun, inşallah yolumuzda. Hiç başına taşmayın. Zayıf alalım. Oşanda gelelim sana. Geldiğinde başkası zamanında 40 yılda gelirlerdi, 40 gün gelecek derdi. Yarattanışın sizin de benim zamanında emoşum yazgan olsun. Orozbek de yolumuşu bol vaktinde siz bana gelmek dep koyun. Buna bolson, uşul Orozbek bayına gelip şu meselenin çekenlerine Ben kanun tuttuğuna tutup geldim oğlum. Şimdi mi? Bu hükümet yer satıştan başka canavar değil. Oşul hükümeti Yetim çamak aldı, kakşatkanı. Bir şuna çıkan bir paşa yetim getirdim. Ay kuda manasılam cekasız kötüsü koy olsun deyirken deyim. Benimki kıtlar bu hapishane. Ben Polatkan'ı çevredim. Ben adam Ceray bakanıyım. Hadi süratini ver. Ana men atam bana bakan, Polatkan'ın çevresi bakan manası. Kızılsı var derler silahlar, biz de köken aslında verip koygan yok bizim. Ana şu Orozbek hükümeti. Rahmat. Gördünüz mü? Gördüm. Görmez koyun sıkına. Ana şey. Bu Batken Oblus'ta yok iken bunda. Batken Oblus'ta yok iken. Ben prokuraturadan sıradım, apart korsatım, Batken Oblus'ta yok dedi. Fransa'yık dedi. Ama Kurdovoy var iken. Yaxşı. Bunu girmezseyken ben kanca sıradaki bitti ordeni bulur. Yaxşı. Siz yaptığı adaletsizlikle karşı kuruşunuz rayavay köp, çıltıra жүргендер rayavay köp, oşulардың bardığını Ümit'in aktarады bizi seyirçilik süzep direktiredik. Oldunuz, sıralar bittiniz, söz bittiniz, Kırmızıyağa biliyorsunuz. Ağzınıza bayır. Ruhsat etseniz, hurmatlı Kadamca elim, sizlerden atınızlardan Adakan Kimsan Bayıç'a razısılık bildirip koyuğa ruhsat edinizler. Adakan Kimsan Bayıç, Kadamca eliga hoş gelipsiz. Kadamca eli sizde ardayım, kollap gelgen, bundan sonra da kollay velet degen işenişteyiz. Hurmatlı Adakan Kimsan Bayıç, siz Bolacakta gelecekteki eldik prezidentsiz, Kadamca eli sizde prezident dep tanıyıp, elim, Adakan Kimsan Bayıç, eldik prezident mi? Eldik prezident. Elmi tuğanlar. Adakan Kimsan Bayıç, şu Aksakalığız bütülep ama özünün batasını berip koyuğa ruhsat edinizler. Bismillahirrahmanirrahim. Yolun kıdır olsun, yoldaşın kıdır olsun, ceretken engellerdir kalmasın. Ne ki işin basavarızdır, ceretken edeceğim kalmasın. Amin. Allahu Ekber. Yaxşı olun inşallah. Aksakal, Can Aksakal'ına Geroy'un balası. Aksakal, Cana sizni sevatkan çaka kurtlarının öngütüsü mağa görsöt koyun, ben de özüm görüp koyacağım. Sizni degen çaka kurtlar kayakta jüröt, Cana hükümet söğüp. Hükümette jüröt. Mağa bir görsöt koyun öngütüsü, ben özüm bilemem. Demek ki endi şunda olsa, endi bolvatat, men yaxşılık üçün. Men Polatkan çoğataman el için kokondan markalanda açılgan. Var, mana kanıda var eken, otam var, bitti köçen atını berip koyboydu. Ben özüm gelem. Hurmatlı futbolcular, bizim Kadamjay rayonunda, Kadamjay şahrındagı
жолугушубуз аяктады. Азыр Кудайым буйруса биз Кызылка шаарында болобуз. Чыныгы колдоочулар азыр Кудайым буйруса биз эми Кызылка шаарында дагы сиздер менен түз эфирде болобуз. Бөлүшүп туруңуздар. Биздин Бакыт экебиз ресми дагы YouTube каналдан түз эфир сиздерге бөлүшүп алып берип атат. Бакыт эке, салам алейкум. Жакшы калдыңызбы? Салам. Facebook görüşçülerine YouTube'dan salam. Benim bolumuzlar abi Kızılka şaharına arabız. Kızılka şaharına. Bölüşүп турасыздар түз эфирде. Кудайым буйруса биз кийинки жолугушуудан сиздер менен жолугушабыз. Kelime gelen sözü de kelime. Koldoçular. Belki de yer yurttan bir oy fikir tutan adamlar var. Meneke, aytın. Эми биздин Кыргызстандагы азыр мен Адыгам Кимсебаевичка биздин кыргыз улутунун каада салт үрп адаты, салттуу ислам диниге азыр опурталтуу таблиг жамааттын жасап аткан иштери тууралуу суроо бердим эле. Эми ал киши таблиг жамаат деген жерди кошпой койду. Эми ушуга азыр мен бул боюнча Facebook'dagi bildirүүлөрдү бердим эле Алтынай карындашыбызга. Эми ушуга азыр биздин эң оор кырдаал Кыргызстанда биз оор кырдаал дегеним диний акыбал. Себеби Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Россия мамлекеттери менен досбуз деп туруп, аларга биз душмандык иштерди жасап атабыз. Себеби биздин таблиг жамаатыбыз Американ терроризму менен каржыланган. Пакистанда Эбадабад шаарында даярдалган межегеттер. Алар бизди диний акыбалда биздин атабыздын салттуу динибизди бузуп, өздөрүнүн кызыкчылыктарын таңуулап, биздин кошуналарга душмандык иштерди жаратып атат. Урматтуу биздин жетекчилер, күч органдары, биздин президенттери боло тургандар, мына ушул ишке көңүл бурушса, биз коңшу элдер менен доспуз деп туруп, душмандын ишин жасабасак, атабыздын салттуу ислам динибизди колдосок, коргосок, тыштан келип аткан бизге экспансивдик саясат жүргүзүп аткан диний көз караштагы террор агенттерини элибизден алыстатсак, мына ушуга биздин Кыргызстандын жетекчилери жардам берсеңер. Рахмат. Сиз бул боюнча муфтиятка мына биздин ушул Баткен областынын жана Казиятына ушундай немелерге кайрылдыңызбы? Мен мурдагы президенттерге да кайрылганмын. 16-жылдан бери күрөштөмүн. Мурда президенттерге дагы, азыркы Садыр Нургузаевке дагы кайрылдым. Алардын баардыгы келип эле бир эле жоопту берет. Алар элдин арасына келишип, элден сурашып, бул жерде үрп адат, каада салтты кантип бузуп атат? Кантип элдин жашоосуна тоскоолдук берип атат деген пикирлерди укпай жатат. Эми биз жашыбыз 63-кө барып калыптыр. Элибиздин тынчтыгы менен, элибиздин коопсуздугу үчүн биз күрөшпөсөк, ким күрөшөт? Жаштарыбыз алар тиричилик менен, иш менен, бала чага багыш менен оор экен. А биз пенсиядагы адамдар болбогондо калыс ой пикирибизди айтып, азыркы Кыргызстандагы диний кырдаалды жакшыртуу үчүн күрөшүбүз керек. Рахмат. Пайгамбар жашында экенсиз. Жашым 63-тө, Сатыбалды Абдрашитов. Рахмат. Денсаулык болуңуз.
Kızılkadam Süzefir'den jolukuşabыз, jolukuşkanга чейин саламат калыңыздар.